Nongeye kubasuhuza rero nshuti z'umusaraba abafana ba Formula 1 twagarutse rero nanone nyuma y'iminsi myinshi tudakora bitewe n'uko hari hacimo akaruhuko kenshi. Ubu rero hari hagezweho Grand Prix ya Melbourne Australia, hano bari bageze. Murabyibuka yuko ubushize bari Saudi Arabia ariko ntabwo twigeze tubikoraho, na apurayinze akavido baragasiba ariko dushatse twabinyuramo nk'amasegonda makeya. Melbourne rero ubushize nuko byagiye, ni Saudi Arabia. Ni Grand Prix yari yabereye ahantu bita Jeddah, na uploadinze video yaho Formula 1 irayisiba, nari nakoresha amavido menshi yayo. Rero nuko byagenze, n'ubundi Red Bull nk'uko bisanzwe niyo abashoferi bayo bose ba mbere. Sergio Perez niwo waje kwitwara, akurikirwa na Max Verstappen. Max wari watangiye ari inyuma ku mwanya wa 15, arapangura abantu bose ahita aba uwa kabiri. Haza ku mwanya wa gatatu Alonso wa Aston Martin, ku mwanya wa kane haje Russell nk'uko mubibonaho hasi wa Mercedes, ndetse no gatanu Hamilton. Abashoferi babiri ba Ferrari bahita bakurikiraho, Sainz na Leclerc, hakurikiraho abarupine babiri Ako na Gasly, ndetse wa 10 aba Magnussen. Nize kumaze kubimenya yuko nyuma y'umwanya wa 10 abandi 10 bo hasi baba basigaye bo nta manota babona, baba babonye amanota n'abo hejuru. Abo hasi bose 11 kugeza kuri 20 baba babonye 0. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nyine uwa mbere abona 25 nk'uko bisanzwe, uwa kabiri 18, uwa gatatu 16, gutyo gutyo bigenda bimanuka. Ubwo rero iyi ngiyi yari ntuza ya kabiri bari bakoze, yari Grand Prix ya kabiri yose ari Red Bull yitwarira. Ubushize aho bari babereye ndakeka mbere ya Saudi Arabia bari bahereye Bahrain, Verstappen abo wa mbere, Sergio Perez abo wa kabiri. Ubu ngubu Sergio Perez yabaye wa mbere, Verstappen abo wa kabiri. Bikomeje rero gushimangira yuko n'ubundi iyi modoka yabo ya Red Bull ari imodoka iri kunyaruka cyane. Ubu ngubu iyi modoka niyo washyiramo suwe mushoferi, nk'umushoferi utwara zarari hano mu Rwanda, izi Grand Prix yazitwara, ko ni imodoka aba driver bose batangiye kuyigirira ubwoba yuko ishobora kuzabateza ibibazo, kuko iranyaruka. Kuko nk'amakosa yakoze muri weekend yashize yagiye atuma umuhanda inshuro nyinshi cyane, inshuro nyinshi, ariko bitewe n'ukuntu iguruka kongera akagaruka. Buriya turaza kuza kubigeraho nitugera kuri iyi Grand Prix ya Australia Melbourne yabaye kuri iki cyumweru. Abantu benshi nta nubwo babonye umwanya wo kuyikurikirana, kuko nk'ubu ngubu yabaye saa moya rero za mu gitondo, ntabwo ari za nimugoroba. Abantu kenshi nta muntu waba uri kureba televiziyo saa moya za mu gitondo. Mbere muri qualifying kwa gatandatu dore nuko byari byagenze. Max Verstappen wari wakoresheje ibihe bito, Russell na Hamilton bahita baza bamukurikiye, ndetse hahita hajyaho na Alonso wa Aston Martin, hicomekamo Sainz wa Ferrari, Stroll ahitaza, Charles Leclerc wa Ferrari, Alexander Albon ku mwanya wa 8, ku mwanya wa 9 aba Gasly uyu Mufaransa utwara Alpine, ndetse ku mwanya wa 10 haza umushoferi utwara ikipe ya hasi bita Hülkenberg. Qualifying rero uku nguku baba bameze niko bagenda bahagarara ku cyumweru. Iyo bagiye gusiganwa noneho niko bahita bahagarara. Ni ukuvuga ngo Max Verstappen aba ari imbere, inyuma ye hari Russell, inyuma ye bwa gatatu hari Hamilton, inyuma ya Hamilton hari Alonso, inyuma ya Alonso hari Carlos Sainz, inyuma ya Carlos Sainz hari Lance Stroll, inyuma ya Lance Stroll hari Charles Leclerc, inyuma ya Charles Leclerc hari Alexander Albon, inyuma ya Albon hari Gasly, inyuma ye hari Hülkenberg. Ubwo bajya gutangira. Ni ukuvuga ngo iyo wakoresha ibihe byiza nyine baguha ka avantage ko gutangira imbere y'undi muntu, bakagwa na avantage y'inota rimwe. Buriya umuntu warushije buriya nka Max Verstappen kuri 25 bahita bongeraho rimwe akahita aba 26. Ubwo grid ni uko nguko ari imeze. Ahanga ni ukugeza ku mwanya wa 20. Twari tubonye 10 ba mbere, 10 ba nyuma ni abangaba. Ukone niwe wayisuzaho. Umuntu waje uri inyuma y'abandi bose yari Perez, niwe watangiye ari inyuma y'abandi bose ku mwanya 20. Rero umwanya 20 impamvu yatangiye ari inyuma, kandi imodoka tubizi ko muri iyi minsi iri kwihuta, yagize ikibazo, yagize accident muri qualifying, ahita avanwa muri qualifying. Iyo uvanwe muri qualifying rero muri Grand Prix uza uhereye inyuma. Nuko rero bahise batangira
nkeka yuko iyi resi ya Melbourne niyo resi ya mbere yari iryoshye, abantu nyine bagize umwaku ntibayirebye kubera kuba mu gitondo, ariko nyine nkanjye uba warayihebeye niyo yaba saa kumi n'imwe ndabyuka. Yatangiye saa moya, itangira ari umuriro, kuko igitangira ako kanya kuriya kuntu bari bahagaze, uwo bita George Russell wa Mercedes yahise aca kuri Max ako kanya, mu kanya nk'ako guhumbya, mu gihe gica kuri Max, Alonso ahita agonga umuntu wa Ferrari wari umudepashije. Charles Leclerc yari ashatse kumudepasa, Alonso ahita amugonga, Charles Leclerc abavuye mu irushanwa. Dore ngaho murabibonye ukuntu yamugonze, yari agiye kumuca Alonso ahita amugonze. Carlos Sainz wo muri Ferrari ahita amugirira ishyari, yahise amugira nyine nk'umujinya bya hatari kuko agonze teammate we. Menya nko mu mutwe yahise avuga ati nanjye ninza kubona ahantu ndi buze kukugonga ndaza kuhakugongera tu. Ni ukuvuga ngo rero iri rushanwa rya Australia habayemo amakisida inshuro zigera muri enye, kandi iyo muhabaye akisidamo murongera mugaparika mugahagarara bundi bushyashya. Nk'iyi akisida ya Charles Leclerc ikiba, bahise bongera basubira kuri grid nyuma barongera batangira nuza, cyakoze aho mwari mugereje bareba ukuntu mwasiganwaga ku myanya mwari muriho. Ubwo bagiye gutangira, George Russell aba imbere, ntuza Hamilton, Max aba wa kabiri, Hamilton aba wa gatatu, Alonso aba wa kane, gutyo. Babaye bagitangira, Max baragurutse, Hamilton nawe akurikiraho, George Russell nawe baragenda aba wa gatatu, Alonso aba wa kane. Bigeze nko kuri lap ya 18, lap ubwo ni round cyangwa se ni nk'ituru ya 18, kuba bazenguruka umuhanda ufite nk'ikilometero kimwe n'igice kirengaho gatoya, ariko bakakizenguruka amaturu. Ahangaha bazengurukaga amaturu 58, hari aho bazenguruka 70 nangahe, biterwa n'umuhanda uburyo ugoranyemo. Iyo ugoranye cyane amaturu bayagira makeya, ira mwiza amaturu bayagira maremare kuko ziba ziri kwihuta. Ubwo rero ikintu cyahise kibaho ku ituru ya 18, George Russell wari wagerageje bya hatari, imodoka yahise igira defo mekanike, moteri yayo iracumba nyine ihita ivamo. Moteri yayo yahise nk'ihiye igira umuriro inyuma, ubwo ahita avamo. Avuyemo bongeye baratangira bundi bushyashya. Ubwo nk'iyo nayo bayifata nka aksida, kuko imodoka yacumbye n'umuriro, bahita bongera batangira bushyashya. Max ari imbere, Lewis Hamilton amuri inyuma, Alonso akurikiye ari uwa gatatu. Hagati ariko ubwo uko barushanwaga niko uwo Sergio Perez wari wahereye ku mwanya wa 20 yari yazamutse, ubwo nayo yari atangiye kugera mu myanya za 11 gutyo. Urumva ariko kudepasa abantu 10 muri izi modoka ziguruka gutya, bivuze ngo kudepasa imodoka zirenze 10 nuko imodoka yayo nyine bifite umwihariko kurusha iz'abandi, ntabwo ari ukubura umushoferi hatari. Ubwo Sergio Perez nageze ku mwanya wa 11, bongeye baratangira bwa gatatu bundi bushyashya. Bagitangira Max kukwereka yuko iyi modoka yabo ari ibafasha, iyo bagitangira nyine imodoka zose ziba zimeze kimwe. Umuntu bita Lewis Hamilton ako kanya yahise amucaho aguruka, ariko aguruka nk'umuriro, amushyiramo nk'ibice by'amasegonda 500. Arangije cyakoze uko bagendaga barushanwa, Max aza kumucaho amushyiramo n'amasegonda menshi, amasegonda 8 muri izi modoka aba ari amasegonda menshi cyane. Nuko byaje kurangira nyine Hamilton ahita akurikiraho, aza ari uwa kabiri, Fernando Alonso aza ari uwa gatatu, Lance Stroll bakorana muri Aston Martin aza ari uwa kane. Iyo modoka ya Aston Martin nayo yari ivuguruye, kuko ubundi mbere yabaga ari iya nyuma, yabaga imeze nka Alfa Tauri, yabaga ari iya nyuma na za Williams. None ubu isigaye biri muri 3 za mbere, kuko nk'ubu Alonso yaba wa gatatu, Stroll wa kane, Perez urabona ko irushanwa ryagiye kurangira abaye wa gatanu, Lando Norris wa McLaren yongeye kugaruka wa gatandatu. Ubundi akakana gatwara imodoka mbere ariko kari yaranje muri 6 mu 8 ba mbere kaba karimo. Niko Hülkenberg wa hasi akurikiraho, Oscar Piastri
ni resi ya gatatu yari agize, nta nota na rimwe yari yakabona, ubu yaribonye. iyo uri uwa munani uba ufite amanota atatu, ubu ngubu nawe afite amanota atatu. z'urwanyu wa Alfa Romeo yabaye wa cyenda, uyu nguyu yagize amanota abiri. Yuki Tsunoda wa Alfa Tauri, ubu ngubu uyu nguyu afite inota rimwe, iyo yabaye wa cumi. nyuma y'umwanya wa cumi nta manota babona, aba ari amazeru gusa. ni ukuvuga ngo Verstappen 25, Hamilton 18, gutyo gutyo bigenda bimanuka. uyu wa 11 Valtteri Bottas wa Alfa Romeo ubu nta kintu afite. Carlos Sainz nawe ubu ngubu nta kintu afite, yabaye wa 12. ntuza Alonso yongera aramugonga na Carlos Sainz navamo. Alonso ejo yagonze abashoferi babiri ba Ferrari, ahubwo amerewe nabi. ubu bose ba Pierre Gasly wa 13, bose nta kintu baba bafite, niyo mpamvu tutabatindaho. Leclerc urabona ko ari uwa nyuma, ntigeze arangiza. we na Russell na Albon na Magnussen na Sargent na Nick de Vries na Esteban Ocon na Pierre Gasly, abo bose barindwi ba nyuma bagize icyo bita DNF, did not finish, niko ni mu magambo nyine agiye arambuye. aba nta n'umwe wigeze asoza irushanwa. muri rusange rero ubwo ni uko byagenze. nizeye ko mubonye urutonde ukuntu byagiye bigenda. bivuze yuko rero Red Bull ikibayoboye, amasiganwa atatu yose arangiye nibo bari bayoboye. dore nk'ubu Max Verstappen ufite championship ebyiri ziheruka niwe wa mbere, afite amanota 69, akurikiwe na Perez n'ubundi bakina mu ikipe imwe 58, hakicomekamo Alonso wa Aston Martin 45, Lewis Hamilton 38, Carlos Sainz 20, Lance Stroll wa Aston Martin 20, George Russell 18 wa Mercedes, Lando Norris 8, uyu nawe ni umwongereza utwara McLaren, Hülkenberg utwara hasi afite 6, ndetse na Charles Leclerc ufite 6. Charles Leclerc iri ni irushanwa rya kabiri atabonyemo amanota, hose aba ari inyuma. bivuze ngo rero muri rusange ni uko bimeze. nayingi yari Austria, yari Grand Prix ya Austria bakunze kwita Melbourne, kuko ibera mu mujyi wa Melbourne. ikurikiraho barajya aho bita Azerbaijan Baku, aba ariho duhurira next week. Ciao.